Assalamualaikum kawan-kawan, jumpa lagi di channel Meliodas. Kali ini ada si cantik Fuji yang akan melakukan split nih guys. Gokil guys, Fuji bisa split guys. Mantap jiwa, multi talenta ini Fuji nih guys. Kita tonton cekidot. Tuh, tuh. Waduh, mantap jiwa guys. Waduh. Gokil luar biasa guys, Fuji bisa split. Kita lihat lagi nih guys, ini salah satu orang yang multi talenta ini, Fuji nih guys, multi talenta guys, bisa split guys. Kita lihat lagi nih guys, 1 2 3, wits, gokil guys, mantap jiwa guys, Fuji bisa split gitu guys. Ternyata Fuji ini multi talenta banget guys. Oke, hanya itu saja. Thank you for watching and see you.